Thirikari ya kaunti ya Kiambu itongoretio ni Gavana Kimani Wamatangi ihenya-ini ria kurikia waki wa mitaro ya gute mai ma kiguo hamwe na kuhingura mitaro eno mwena wa Githurai na Mwihoko Ruiru nigetha kuhurana na thina wa mwaraho wa mai ma kiguo uria uturitio gumeire aikaria matura maya. Ni undu wa mbeca iria tuonaga twe Ruiru tukagayanirwo riu turona mbeca icio na nikio urona kwina development itura riri urona drainage ni rako ni urona mabarabara ni marako na kahinda gaka ni ngwenda gukwira o wodi tuhete 100 ria 20 culverts na nicio turekira kahinda-ini gaka nigetha mbura ikiura gutikagie na icio ya drainage giikaro-ini giki. Undu ungi turacokia ngatho ni gukorwo matura maya culverts twikirite na kuria drainage ciikirite ona mbura ino irauthire gutire na floods ta iria turakoragwo kuo ta area ino ya Moonlight kwari na floods nyingi muno no thutha drainage ino gwikirwo ni tuonete mafanikio manene muno ona kuria Bosnia. Mitaro ya kilomita makiria 10 niyo yakitwo mwena uyo aikari matongoretio ni Titus Ndiritu makiuga na hau kabere maraikaraga na wagagu wa kuhofanirio ni mai ma muiyuro hindi yothe mbura ingiraringire. Tuona matura moya mai na bucket gutaha magikagia bara na kula maraikia bara bandu maracoka o blood tondu maga gwa guthi koguo ni ndona mutaro ni guteithia andu airie no muno tondu mai matura mari guko stagnant. Hapa ni home, as you can see ni drainage inaendelea hapa. Kumekuwa na shida ya maji sana, kumekuwa na shida hapa sana wakati wa mvua ukiflood mtaro umekuwa ikijaa alafu ikijaa na bust mpaka ndani, so tunachota maji. Ene biashara mwena uyu magitariria uria manathie hathara kurumirira mwaraho wa mai riu makienda thirikari ya Kiambu gutigirira thina uyu ni wahuka kaimana. Drainage mbere yarari njuru piu ni tondu mbura ngiraurire haha duka no kuhika turahingaga ni tondu mai meguka maingira thiini no ihinda riu atuthodekeire tutihingite duka tuonete maendeleo tugakorwo drainage ni rathie wega ngari ni irahetuka wega na ithui ni turaruta wira wega. Tumekuwa the worst place ever, especially wakati kumenyesha. Sasa hizi ukiangalia kama umekuwa na mvua for the last 2 days, barabara imekauka, drainage inapitisha maji vizuri. Ino ni ceceni ya Inooro TV Githurai Ruiru na niĩ njĩtagwo Moses Ngigĩ.